may kan abalayan. Ipapasta ti agsalan, ganggayan ta panagsala, dagiti anak ka. Kararagsakan, aldaw anay sang sangayan. Dua a puso ingdan agmay-maysa, abalayan, abalayan. Di kanto kag mauman, mangbagbaga kadagiti anak ta, at paay naranyag amasak bayan da. Dagiti anak ta, iso dati namnama, naragsaken na tanda, nabungbunga a pamilya. Denggen anong anyan anak wapakan, maguyugoy liknak, nuisemot may matanga. Rigat tuo, tuy pusuket maawan, sikawan sa bali, nanak pagrayuan. Di mo kunay na tuy, ayat mangikulbo, siksikat pagduyusan day tuy riknak in puso. Ayat ko alapatek, ang nanayon ingat tanim, sa alabareng-bareng natalingin. Isem mapakabiyaga, amurmuray dagit kay mata, nganisot makaagas, mangyuliwat tuy kaunggad. Isem maduti sa wena, ada isem mamakagura, ada isem maray awen na ka, ken isem mang pagustukin ka. Uray adaming kanya karigat, uray painuag pupung tuta, uray painuag paspasog nuda, noyas man nagriknak mapagmaya. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, lawlawagam man tuy barupong ko. Taisem mo, isut mangay ayo, day tuy pusok napnuan tilindo. Nuni ayat taysaw sa pulen, adayuda pay lang kanyak anakin. Tano siyak tay kunang mabingag pay, laeng sumapol kat sa bali, laing ka ayaten. Nuni ayat tisap sa pule, adayula unay ngemgu tigute. Tano siyak tay kunam ay di ka, dua-dua entas sikan tulay, tinag ay ayaten. Amanong tay kayar arika, tas may sa asabong adipay nagkurang. Tano puro sem madina pay, oras makel tay asagos, ket man nasanas. Amuk adi tay kayar arigam, kas may sa asabong aka babangluan. Inkan puro sen kada ito'y dagunap, yatay wanag su adi malasanas. Dakes apanagem umanong day tagandat mo,
ngam manuinas kainka kadmang ritina kadagitoy ngaun-unoy kinka agumaw gawawa amwen nga tuy ayat rimusing gapuken ka tasika awan sa bali inayawaman daytoy riknya apay day talakin agdimayin tas mang dua-dua wenno impagarum sa arab rabaken ka saan biag ko unasin dayta dua-duam taawanen ti ay ayatek no dilaeng siksika kastoy man gayang ti agaya daytoy alubong anyan adayab di kaunggan anyan aragsak tuok ti biag ket malipat sipot idin siyak ti nagaya daytoy alubong anyan asanta kasman apag bukar arosas mangtadregsa toy kararuma sikaken siyak inta aging nayat daytatramen ragsak ti bibiyag ti problema inta malipat no sikaken siyak ket aging nayat naragsak ti biag ken kasasad nakamaten tay panagkakapsat anyan apintas anyan aragsak no sikaken siya ket agayan ayat ayaten dayawen ken ilagaw amin akakapsat nga adat ito'y abiyag ket no kastoy ti intay amin ipamatma liwliwadi agresak ragsak adin kumarsaak ayaten dayawen ken ilaga amin akakabsat nga adat ito'y abiyag ket no kastoy ti intay amin ipamatmat liwliwadi agresak ragsak adin kumarsaak liwliwadi agresak ragsak adin kumarsaak